Widih. Ulah godok bos, alaan bos. Berarti mau kenakan orang butuh bos. Lalu terus orang umpana. Keneknya apa? Umpana teh orang mah pilus. Kakarak orang mah da nyaho empang umpan kudu galede. Aduh. Sampai kia. Oh. Mana? Oh. Ini mau elehnya tetangga belah kanan, Ulog. Puraya. Bos ya, aduh. Elek goblok. Berarti tadi teh lain kurang esen, kurang galede umpana. Goblok, empang deui mah. Buat ke jero. Oh. Mun tetes tuh Nyalaan da umpan galede erake panjagan pemancing kilo gebrus. mana? Tetes puji. Oh, yuk, iya nambah esen malah kita. Hambat. Yo ayo. Ditambah esen angker ngentrung-kentrung umpan leutik mah. Yang nusa gede-gede ieu. Puru prit. Iya, Bos. Banyak gede kieu. Bentar. Ongko meureun. Set, yuk. Yuk inan euy tetangga kiri kanan yang gencet nambah daya cenah. Ya euy. Iya kan aku filter pas murah ya. Geus eta. Pusing salah. Sing tebeuki. Ejang.